Бүгін мұсылмандар жағы динimiz өте бір қиын ахвалдардан өтіп баратабыз. Әр бір сынауларға душар болып жатабыз. Misal алғанда, улал қиблатайн, екі қибланың біріншісі. Бірінші қибла пайғамбар 6 айға чейін Масжид Ақсаны қарап намаз оқыған. Мадинаға келген кезде да. Кейіншерек Масжид Харам бүгін Кабаға. Ошондуктан улал қиблатайн, қиблалардың біріншісі болған Масжид Ақса. Мұсылмандар баралабы? Масжид Ақса жетім сияқту. Масжид Ақсаның айланасындағы мұсылмандарчы. Bir musulmanдар Masjid Ақса жөнүндө дүниөгө же башка болгондой ой жүгүртүп уйкубуз качтыбы? Бир өз башыбызды көтөрүп Masjid Ақса жөнүндө бир маселе кылалдыкпы? Деги эле мусулмандар өзүнүн тарыхы болгон улал кыблатайн, эки кыбланын биринчиси, ва салисул харамайн шарифайн, эки ыйык мечиттин үчүнчүсү. Эки ыйык мечит Masjid Харамда бир намазың 100 миңге, Masjid Набавида бир намазың 1000ге, Ақса мечитинде бир намазыңыз 500-ге жүрөт. Бул жөнүндө эч ойлодукпу? Жок, тилекке каршы көптөрүбүз бул жөнүндө эч нерсе айта алган жокпуз. Masjid Ақса бизге мечит сыяктуу эместей, же бизге эч бир тиешеси жоктой ойлойбуз. Урматтуу мусулман бир тууган, Masjid Ақса мусулмандардын колуна кана өтсө, мусулмандардын колуна кайра берүү үчүн бир аракет кылабызбы деген оюбуз да жок. Жекеде Аллах Тааладан дүние байлык, бийлик сурап, жалбарып дуа кылган сыяктуу Masjid Ақса жана айланасындагы мусулман бир туугандарга бата кылалдыкпы?